Menteri Ketana Pulih Putih Balak Men Remboi ulai thu bamenta kesingi ke khatsan Tarik ujemang arhajar arpo ke sorkar kelarai ben Sdang Biang ki exam kelas haki subjek ki badangsa nado ke Tarik Jylliew menta kesnem ki subjek ki badangsa ki long sautli badia rutin on sapenmi haka khandri Tarik ujemang arhajar arpo haki juga por menteri ulai thu bayak result jong ki exam Tarik bat class 12 on penpenano la kumno katayo ka bakhadu jong banai Jylliew la ni katayo baningkong jong banai naitung menta kesnem ya ki pepar kala Sdang naduk artrik upna April ta namar ba menta kalong ba kamde kum ki por ki bala loy ta kan kam simpor renga kermen hi ba ngin la ban pendep kat bala hakapor kababiang ta ya ka kelas ki jim pembet pepar ya ki pepar ki bala dep jong ki kelas 12 ru kala ya syai kenang ba andala dep ya ki pepar ki basa kanam simpor show yangi bangin declare ya karisal hidegi por berang gajing thut te kiru kim la ban baro ban litre life percent tin tak daw ban ong ya ka tarik ke basikna ngam la ban ong tangre hapo bana Julai min la hi declare baro hapo bana hakite yok hadu bana jut lane maximum first week ubnai Julai ni la declare baro ki artundi result tempat nak kalian jungi in persangkat bala ban declare kamklo ubala kemen ulai thoru ba ka sarkar kla dep pen khre lupa kumno ban priya ki school hadin blakot ke jing khang kherdem Henry Yamenta umla ban yathu namar ka sarkar kadang ab ikajing pen bana ka sarkar pedeng halor ke jing khang kherdem